TV. Lubungan. Okay, morning guys. Another episode, pangawil using kagingking technique tadi sa may sulangan. Okay, don't forget to subscribe my channel Waray TV. I thank you. So doon ako mga ngawil, doon ho ababo patuhod. So guys, dito na kita sa atong pwesto otro sa Sulangan Bridge using kagingking gihapon. Jadi pasay tampaw na upat na yung nakawil upat na. Upat na siya laguno. Kagingking style. So guys, kita ba subscribe Waray TV. Pangawil Samar Island. Lanjut lagi. Gabungan. Oh, ya. Tadi nanti buat. Guys, subscribe muna Waray TV. Yan. Pakita ko ng camera. Mas kang bumilibsak. Apat nga kawil using 4-bite kagingking style. Subscribe Waray TV. Samar boy tayo. Tadi Ayan ang katotohanan. So muong ato balik siya kay basi pulsan sa niba kay pag kinaon sinin muong
Berapa? Ya, berapa? Berapa? Baraka. Ito lamang po yan. Pinay Bridge, Sulangan, Palapag, Northern Samar. Yo, kabuhi. Hello, subscribe, Ray TV. Jadi may kitubit nga tamayo, hagmang. Tamayo. Kubit ko nga tamayo. Dila sa Sulangan Bridge. Waray TV, subscribe. Okay folks, that's all for today and we have to go home now. Ito ang ating pambato. Okay, subscribe, Waray TV. Okay folks, that's all for today and we have to go home now. Subscribe, Waray TV. Thank you. 18, 19, 20, 21.